Milinović, nema Livaji, pokušaju Livaja petom, odmah prema Pukšasu, nije prošao iz prve, prošao iz druge, Pukšas u situaciji 1-1, Kolić! Kakva obrana Franka Kolića! Velika prilika za Hajduk u 17. minuti, Kolić drži Istru na životu. 12. minuta, slobodan udarac za Rijeku. Desna noga Dantaša, ovoga puta prema drugoj vratnici. To je na kraju Jovičić izbacio. Onda je Legbo propao. Malenica. 12. minuta, pokušaj Legba koji je iznenadio sve prisutne. Ipak prema Bosecu na kraju ispalo dodavanje. Bosec za Butića. Butić u 16-tercu. Butić ubacuje u 5 metara. Gonzalez brani Filipović. Pa još jednom Gonzalez. Hvata loptu u ruke Filipović. Najbolja šansa za Vukovar danas. Šansa da se vrate možda u ovaj dvoboj. Odnosno sigurno šansa da se vrate u dvoboj, ali Filipović je fenomenalno ovo obranio. Legbo, evo još jedne prilike za Rijeku, Bodetić iz drugoga plana, Bodetić, Gojak, brani Zelenika! Sjajna akcija Rijeke, još bolja obrana Olivera Zelenike, nema promjene rezultata, ali Rijeka zato dobiva novi 4. korner. Evo ozbiljnog kandidata za obranu mjeseca, krasno bacio Bodetić, sam ostao Gojak, Zelenika perfektno iščupao ispod grede. Fantastična obrana Zelenike nakon udarca Teklića, onda i bijeg Tavareša.